die. Enya me nkwala me na da o. Papa woni sofu we nso wada. Papa wo woni number friend na ka je se me se me na da. Yes. Papa ga no woni ne da. Ne wo kan na se wo kan. I say gay ya ni titi se be me ya. Na first wo royalty. That's it. Awoye woni asofo bi deda. Na djuma no. Na djuma. Oba wo na asa nanta. Pe me na me mpe wa ne so ye ntokwa. Bomi dimboni bia na wo de asem ma menye ye to me ebe ye deformation of character me can damage me see the court enu tira me catch mama part yes former konfo agrada me catch say e ma na nya adwebra wa bonso ni ma ya sha da create ya me ni say wo ba we woni ba omo da doctor say wo mo da nsuo fingu no fibroid da ne yam ne ma sha da tumi nan esi ne yam simple wo betimi me di agro media we so obi a me sha da create bibi say ye ne di game we buy that time ye no pambo mu gina TV so no mo we Don Kamuli am say me papa gina salem and we refi 2022 say oba we a me kofa ni free Saudi Arabia buy it is sister da carpet ne so na me so ma sheda nya adwen mi say ma me na ne nchen na ya sheda fa adwen mi say den sheda ntro say Bishop Obinim sleeping with church member one on the floor yes sheda pa na ye sheda create yes stories near the aba say be ya Ghana for be re ebe kinye ho asem ebe ka ho asem abrantia me ma ni di loto entena dia me ya ne say wa ukura dom aha na vro say o dom ntina ya hantan tina o kasa kire me na matum wa unedom unkura dom na o kasa o muade wani nso ade esese me de o kire ni panya na macho hallelujah enim se wa hwe sini bibiri kura no kura na wone boy ne tiwo videos ni bibiri na media send woni nyina no according to brother Kofi Agyeman how he complainant na asem ni sini na so na ono na hwehwe videos no ono ena hwehwe videos no e de send me no Chese ukura no program bibribi na Steve here ni nyina na Steve here no oni ni mi na net wona mo yesa so ukura no ase di nani ma be pa acho osofo say wo yesa anyi wo yesa anyi Jesus Christ ejuma yenye ne sa wo wa woni mi say Jesus Christ ejuma yenye ne sa enra o kasa no mami hunu say unyame wonkonkono atiumu Jesus Christ ni tumi ni atiumu nti me kasa chiro ase brother awunim Yesu Kristo adwuma unim wonkonkono adwuma so nim si yenye nyame adwuma sa se wutimi tanahye obi image good munti a wo se yenye nyame adwuma sa se wutimi ye de etanahye obi image yedru ba bi a mo betia se ma Bishop Obinim ka se ai me ka se nkofo wu no ai munim se me ne adom chiedua se me ne adom chiedua pa me ka ne baako o de beto aso me pese duru ho a monjo to hanto wa wunim nti se Steve kura na anya ade ene ko fa topic ne ba osofo wo so ka wu ni se ebi minti mintake me nua me bra panyini a wodi kan wo dwumanim eja tio minti mintake me bra panyini a wodi kan wo nyame adwuman jam Bishop Obinim when him say Stephen Adom Chiedua the prophet of God oba nyame dwuman na o mem oba mu jao and so statement na me be bon sisi a na confirm say na wo attack no nti now no wo attack panyina wo chen na akora a no so anyini chen na attack de ya yento aso minti mintake ne sa because videos bibiri ni nyina no me ka se ma so le ba no complainant na ayini sin national me kire mon Kofi no ono kwa na sport ma adwene si so anopay say okra no videos bibi ni nyina won Stephen na ye so okra no say die ni ma be pa acho asofo mpese me kasa bibi because ma be pa acho wote me mpese me kasa bibi fi se ma be pa acho enti ye be pa acho no ye betena media so me nka ho
because me do attempt me nua na aba eye attempt die eno abe pacho me gina so bi e pacho ni bi ma se asem na okan se bi uni charge no ankoyi e pacho no oba hore die na moye no mo bo no mo di tuo pimpim no aso da mu mo bo ni di tuo pimpim me nua Steve baaye no na nanum utu moja Steve baaye no na nanum etu moja Steve Baye okoda hospital. Steve Baye no o de me nti me pese enkomo no be distract mo me nti wi amekasa. Me mamo nya sade ni bio. Se me di kan hwehwe videos ni mu na me hu se wo kra wo ka ho a. Me hwehwe se nra ka me mfa nche wo. Wan se wa confirm se Steve Baye ho man fa nche no. Se ka me hu se ka wo so wo ka ho video no mu a enkan na mo ba ho nka me mfa nchew na che Steve Baye no wa mfa nche no omo bo no papa omo di tuo pimpim no ama obi kura ka kire ne se okobe bo no tuo asama me kan Bishop Obinim epa omra bonten meka se eyetro ompeja Bible me pese ompeja Bible kosoro se asem na me kan eyetro me pese Bishop Obinim be yesade ni nhwade se nyame tiase anase ontiase a ayem se mo mugina pulpit ni so na nyame ede mo ye adwuma ho me se me pese obegina but ne pulpit ni so no mpegya Bible se odo nyame se o ma mo Steve eno nko na mpese meti hallo Kofi obepacha obi enu ode ne sakan no o ye for se ojabofo ensem okeka ye no enso so enoko TikTok o se adom nyame have mercy on me because ohun se Stephen Adum Chedua ne cancel no ye very very matured to the extent say oman for man san kano omo kire the maturity in Christianity na so mo beduru ho no mo bro no nti o Steve Media o say debi o video na metin o say debi oba kanasem na ye bi ni masem ya because the omo ye Steve no 1 month on se meni atale by force mesu dendi amesu nye bibio ema reho se osofo Obinim enu anankasa begu ho animase nyankopon na ma hu se o cap na yema nti wa ankasa be hwiegu fom because ade a wo yi hwe no ensema na aka no aso da mu na nsore me bo mo nsem na me ra ho me say what ade ani ye hu nti we Kristo som ye nto aso kuni nyina wo ka video no ho but to cut everything short ma pacho wa bibia twotwa. Good. What is to cut everything short? Mapa achewa bibia twetwa. Iti asem we almost a year. I think a year ago. Until now no, why now no Obinim a cover video beto. Me see Obinim the agenda nenam. Nan agenda ne say o person rubbish Stephen Adum Chedua. Na you know your friend say I was night no person odi sanema we be distracting. But man kazi minjiro. We are me distract me. Nobody can distract me. And you share na dem dia send you na undility. Because tembiana Tia omode send me no na kai me yaw, kai me pains. I want asem ni gina. What was it time bia ye dey sending bia no na kai ni yaw na kai ni pains. Tinu ma bisa Bishop Obinim say ntia na woto aso dem o a wotwitwa tro asoro we wu omu so bolo sofo no ene omunya yi no wu omu wu a wotwitwa ntro to no so no enti wo so no ya na wo filisa Adum Chedua anso ya na ye ne ya ho ana wo de ye ni pasene na na wo say anka dan be ka wo dan say ya hwe me nka say de ekoso ye mefo be me kira de bia mo hunu say ade bia mo ya Adum Chedua no automatically so bi ye mbi ya de ne munya ne sa de ne ye yento aso na mo minu nso aye meyire no nso no me na meyire ye baako ono nso so meyire no nso aka kire na bedi ekire no wo Spain no a wo hwe branch no say ono so won follow na di ewu bia on fan send no ti mo min so ye research hwe say bibie ni Steve Media page will be fire woni ma agenda na Obinim peso ye ne nsem na Steve aka fa no ho no ade ye nokore a ebe enu ese gu na asore because Steve videos bi oyefo Obinim bi obobo videos I dey Obinim so opo onyi se odidi na tem ni mfirim
na onko for Steve video bia emfa mmra se ode kwakwa case afa Steve apart from atemdedie no na onfa nwen se sie ntimi mfa prove man me kire ne se asem we wa na ye na we na wa na ye na uyi passport we na ya uyi lock ni sa ne manema ni nyina no wa ye no wa so dem wa ye eti apart from say Steve didi watem to which so be power chew e ma wo gitum den asem no we free police station den asem no utwa so kire se e chew pa no ogitum yeah monye smart kra ayo ho enti se menso me complainant no so ohwe ana police fo no so ohwe ano pay me free police fo me free judge no tie ha say tie ofre police fo asema enko court no ofre judge Ghana asana emana tie asem no enko your best Steve asem no enko court but obini mo free judge no say ontwaso nete se ka asem no omede ko judge no wona no ye nka hwe bio eno ane se kokodem because obini mine na di nkomo saa na mmara ne te ana mesere mpanifo omo oman mu se momfa manu ntum bi saa asem wi saa na mmara ne te se judge asem ne nko koto but obini se ofre judge bo de mo miensa ntie bio boy na be pa me cho si no ye nko akiri kakra bi odi ntia because tembi yana omode sande me no na kai me yawo kai me pains on asem ni gina and na mo minu nso aye me yire no nso so me na me yire ye ba ko okay ono nso so me yire no nso aka kire na bedi ekire no wo Spain no awo hwe branch no se ono so won follow page obi fa ye ho and this me so me complainant no so ohwe and na police fo no so ohwe ano pay tiao me free police for me free judge no say what boy na be permit cho si no and say what police for no judge ne ka kire me say identity me timu emresa what wase asema judge ne ka kire se aden na ne timu emresa e kire se asem ne nko judge ho enko kotu but wadi nka abu asem ne dada enti onkoduru ho no oduru Ghana oye damo ana me se me yire de na no to me yire si me nyama nenka because why so from me we oba tan me yire de huni pa mobo ti me yire aka se wate wase ne yire de huni pa mobo ono obi nim ni de chese ono huni pa mobo because Steve ba ho no wa confirm na asem Steve ba ho omo bono de tuo enyina pempem no se asema me kan menu Steve ene ko ho asema oba wo so obi etuo enyina omo de pempem me Steve ba na nanuma ye moja oso obi omabomi na minim se asofo na ewudifo ebinim ya wudifo sa se me ma pachew e wo media so ma show respect se me ba wo na ase abeka se sa asem ne de me kobroy because me uni twase ni sa wese no oso that time Steve ba foforo no na nsem na no hye ye nyina na egitum enti now no enka ne papa mu a enka wo soso advice no enka enso ye but dia momo ye no mo bre akora ne kuru enti senye empanifo bi ena psyche akora na dwena ka afi ne talita mitri mo meresa ana me so boy na be pa che wo bunkutudwi osofo so di nanim video no na ebeda so ana Steve abunkutudwi no wo be pa che wo ema wo be humiliate ni say gise waba wa so dem abepacho Steve wo buo e wo respect edem Steve wo buo edema igwe enti igwe ka chense wo nko no onko pa ne chewo no enam se Steve ni igwe anante pen na wo buo mani nti Steve koy edi no kore no so kokopacho okoye no obi nim twe igwe anu si fom ebu emom ne nso na sofo no ebu Steve edi tuo pempem no Steve ba na nanum firi muda se meboa Steve soboa because I was not there but Steve asema obeka kire me se obi yabomi o yedu tuo nyina pempem me ampa so na menua no obilidi ede ne ko hospital menua bi ohweme a oye me dance ni
oni me di nkomo ma Steve ko hospital no kra ono kra support at that time no was a 20 million and the man me say me mfa ma me Steve no mfa ko hospital because he was bleeding. Osi Germanica. What is a Florence Obinim Casa Wachide? Yes. And the Florence Obinim say Mama Frida Beka wasem. Wa modi ama sorry begina bonten dia. And na video na wo ye no. Ye ntwe ma mo papa ni din ansa. Obi anim ensem na na opese wo kire. Why na e ka tight ho asem? Adum che dia. Why na e ka se Kristosom tantan. Obama Kristosom papa na ba. Adum che dia. 2 Obinim person kire say video ni old video. Florence Obinim etwe here aye fiafia say no enche nanse ya. Ti jeje ni si mesi obe pa chonti ni eje bibia manaka. Chinchina almost emfa boy ni mra. Aso me ken chinchina almost debi de papa wo de a chene dia wo de me emfa ni mra. Ni njili ni kakra yemma no be yibi onko demu mra. Ote Ghana has ana mra na duo. Chinchina yemfa ni mra ni njili ni kakra. Hey. Hwe obi bo nyimo se onimia hwembi ne ko abeto da bi na mi ni wiase bio se onimia hwembi ne ko sasofo bi aba na omawie ye no mo rensa apetehye enom di wuya de mo ye no mwie yo se onimia hwembi ne ko anya wadwene se sika o sika tu betim di sika ye bibia sika ntonkwa sika mpempem timi ntonkwa entimi nto ewiase ahonyade nyina Mommy ne kasa no because some things munti enjele kakana mesi na so mo hwe bi pa some de nkrofo ensemunu ben na Florence Obinim say ye di nsemunu ben na OB4 na odiemfa Steve Media because ono mo kana say nsemunu ben na Steve Media ye monfa video a Steve Media di nsemunu Steve Media video bia wa ye bia wa respond to obi nyen wan so sorry ya no you a response to obi Steve Media video bia wa ye bia no a response to obi so for be gina say so bolo kunkum no so ba no abekeka na adwena kire say munim nyansa so fu nim nyansa say so bolo nye poison na abegina na aka no akeka na adwena kire it is Steve Media na ni media no a response nti now no busa won say the obeka science hunu ene the obe response nso hunu no why na edi nse hunu Florence Obinim ma video also be di nse hunu and now say videos what you saw them gina pulpit and I want you to minya Obinim ma obi ada minya Obinim ma obi ada na kire say ukunu no wan ka say nim say ukunu twempena ana me boa so on twempena de awunya ne ma wan so nim say bishop on twempena onye ma asem de ene minya ne ma obi ana wo kana se ye nka na sibisa odofo mommy ne kasa no enkasa nkyira wo se nyankopon de wo kan bia no ade some de nkrofo enunti ina mesle mi nyano asofo no ma afi na mo chese yankopon bia mani nti mo chese papa step na do twedia se oye tigare no oye antichrist no mesra mo san ko dana mo san so dare video na sa dare ni sa ansem kana mo kan no krebiere ni enu an so sorry ya no you response nyankopon ache yade na yen before ena yenje hu yenje hu tunti abibia no ye boso na nkanya ne se ne etuka kwatu bi man so na yoko po ye nyankopon bo nipa bia nya sase ko wontina so eni bre ne kom nti now eni pesem kumi nyame awo ya nti ene de oba ko funya onu ko a na edi nse hunu kakra bi ena omunya no mu miki so mo tro mo shi nti papa stable na din twedia onya no watre shi enso bi ti se Pentecost ni wo ma ni Anglican mo hwe papa stable na din twedia mo shi ya Presbyterian ni other churches especially one man churches charismatic churches na beba no mo hwe papa na mo shi ya na Ghana be dia we enye ye nia ye boy se ni papa stable na din twedia ye ya asoli be na aba wati for sase we su a say afia so na odi ni birthday na papa say odi ni birthday nti obeche award na nke saso na nke wosen ke ba because nyankopon di sika
Eyamunu mienu da sani ni twesi kanti yesan disika. Nyankopon hie sika anka wambogo na ma yen se yen fa bi ne fa nye ye ho. Inti minu mienu wati asfo asase wo esu mi nyame ma wo so ye nyame ma me. Se ne nka wo hwehwe Nyankopon a wo pese nka wo ye ma no no. Sa ne Nyankopon se ye ma me nti adenti a wo ye ma me a wa ya ma nyame. Odofo mumma yen jai sa nke akekane nsem ye wo hia na we ti we na we ka we na wi po hi na hi ke na hi to emfa nkosi hwe o my Ghana yem no miru dia mumma yen fa tinimu pa emutie ni muda ho na yen fa nsum o man no enunti mesre ministers a ya appointees mu ye new fence no mumma yen fa no kure endi enim na yesi oman no ma ye da achefo na to ye tu kwa kwatinu a obi ma so ni nya ye omumpanifo madi omu kan no omudidi nhihye papa e to wo enu ti na ma ene oman Europe countries ni e develop yen hwe Africa 62 something countries ni se munku a na ye nya ye di nyansa no we eni etimi atenase ya ye nkasa ye yi ho ne ye boy ho aboro na nipa da seni atumi akotem sika twetwe die se odukosi katedra Nyankopon so a katedra na adane bibi basa mesrem asofofo no mo so anka mumwa ne ko bi ye bibi na nka mo so munya mu nso mu na nka mo wa mu pushi nipa no na Ghana so mutumi ekra behwe hwe se ayi fence yin nanu abra fu etumi abom mo gina amom mu state na be ye ekuku damma ene excuse me ewiase nia twomoni a ye ko Saudi akobom pa ye Ramadan bo nkofo eboko ni sika ye tua na pre na ye fa na ye de ko ni sika ye ko se no okra ye to be fin develop ye nso di ne ka wiase fo so ntwom ni mehwe ye ba pastor na betwe dia se ne wo so wo si the city of Philadelphia ni wiase fo ni betwom ni ahwe no mo ye support no na mu jasa nkura sesem na so fulu bi no mu betra video so ne kasa fonko na mu di adai minim se peni die nka wo kan sema mu da ho nka yen moframa yetumi afa bi ena asofo penifo amu na mo kyese Nyankopon bie mani nka mo kyerkyerkyerkyere pa ma mo sore ma na mo sore ma so hu nyuma pa mo ye no mo betra TV so a eni nsem kekane atembidie eni nsem hunu eni nyoma bie hu hia ena mo betra mo kasa fidi so mo ye adai nyanwa ne sei na amben orofo mesro so benya wa botre video ti se lu momo di na mo share mame na mpenifo no maso ntibie ye wo nhira so ye ho sa ye wo anka ho fa so fa wadwen kire fa comment section wo de fa brade mi like button na se won subscribe e wa Yetin Media mesro bomodin na so be subscribe wa Yetin Media de mame TikTok fo mu nia mo mra mo be subscribe wa Yetin Media na ha no se mpankotin ye bon doru ama wo kina bi wo ba bi batibia ayemfa zo dia ma ye wo nhira na ye wo anka ho award night no so ye ni be di akiri ni be si pepi mu bia so ye de ba be so mo kasa fidie so na mi nhira mo baba